ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna itukbal na ito isang litibang pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala serta iban pagsarang sukul paton na Rabbul Alamin sin dihilang pagkita waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala amo imapakay na to pagkabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin mabiya sin waktu biyayon lubang pamuhon lang ta sa kahaba doon aw naka-schedule diha magnasihat atau pagpangadji diha Masjid Jami sabiya o bang pamuhon Sheikh Sabir Umar na sumagawa wala na siya di matong amo na natali ko dumihil di sa bako kabtangan iwan hilalaungan kawa din ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau haparman niya iwan din ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So din sa babiyat to mga katautay manghuran mga jamaah muslimin di Masjid Jami' in pagpatumtum inyan kalagihan akato manusia labi na muslim atau ay beriman sabab apabila amilong ta maway in pagpatumtum makna niya aun waktu kalupahan si kita manusia misaning kaunan ta nag-ibadat nagsambahayang aun waktu di gumanap imbiya mga panghagad atau pagmabuka sin kita mismo in Tuhan Rabbul Alamin in Rasul sallam asal biandaan niya padzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum ka o Muhammad sabab mayta in pagpatumtum inyan ikamumpaat kagugunahan atawa magkagunahan ang mga sila beriman. Makna niya ikaganap sin pamaham nila, ikaganap sin pamaratsaya nila, ikakusog sin pagmabuka nila atau pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. So din sa babiyat to dumihil ako kanyo tagnaan ko harumini. So insyaallah minsan ako wala siya gina sin nagprograma ni dilan ako waktu. So ako na magpresenta kumawa sin waktu bang awang bakante dihilan ako na bang sopa maawang maabsin sindum ini na insyaallah automatic inyat to bang ako rira kawaong ko na yat to insyaallah. So muna in topic ta imaudo ta amo na yung parihalan as-salah sambahayang in sambahayang atau ibadat sambahayang hakatan ibadat baita si mga ulama amo na ini impinaka sa lagu ibadat amunaini in sa abdal ibadat din hakatan ibadat sabab mayta in ibadat sambahayang hangkan siya dakula mahinang siya sa parati bang ibarat sundalo general singkatan kasundaluhan makna niya sabab may taamo ini insaparati dumagbos atawa kumusog inagama sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asabda niya ra'sul islami ra'sul amri al-islam inuhanan sin pakarajaan sin kita muslim di habaw sin dunya inuhanan sikatan pakarajaan sing kita manahot maaslag amunain kalaguan niya iyan ha Islam amunin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala imakna niya amo yan ingkatan uhanan pakarajaan sing kita supaya dumagbos amunain ka Islam
Sa di day sab tumindog in ka Islam long sin Nabi, di siya dumagbos, di siya tumindog, biyayta niya wa amuduhu as-salah. Imahinang hag sin agama supaya humantang dumagbos in ka Islam si manusia, subay niya hinangon in sambahayang. Makna niya hag sin Islam supaya tumarang, supaya kumusog in pag-agama si manusia, amo na in sambahayang. Wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Artinya makna niya biasa parati isab sumaplag kumusog in pag-agama atau in agama Islam sabab sin uno, sabab sin jihad fi sabilillah. Sebab maita bangway jihad fi sabilillah makna niya wala si maplag in Islam mereka to tanyo. Bang wala lima bay hapiag luas lungsaran si mga sila nakauna, makna niya di dumagpak mereka to in agama. Di dumagbos siya agama. Damikin hajaman sin Nabi bang wala lima bay bihat to di day sa mamarintain agama. Ang kanat to limpal niya hikato wa darwatu sanami al jihadu fi sabilillah. Demikian di day sab kita pag-addatan diha Mindanao ini bang wayhayan. Sab bang ini paamuhon na maluhay sa kita ini pudjuton nila sa aong papiag addatan nila. Aong papiag addatan nila, aong pa isab kabukaan nila sabab aong katay manghuran amin magmahikato tanyo. Mangmandua akan nila patatapon sintuhan tarabbul alamin in panindog nila karena amuin umatuwang hasatro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dina sabab yato in sambahayang aw makna niya halugatan iwan aw makna niya hasyara. In sambahayang magmakna siya bangha luga pagtawagon siya ad-du'a. Makna niya pangindua. Dua. Makna niya ingkatan babasahon halam sin sambahayang itong siya dua. Then naman hapatiha pa mga ayah, pa mga babasahon, pupudjihan, iban sa sanglitan, kabasaran sin Tuhan Rabbul Alamin. Makna niya dua siya. Ang kanayan matarang kato tanyo labi-labi na diha masjid na to way na pag ino-ino, way na pangasubo, way na pag-discuss sabab mayta kaya hatihan na po asin imam mambari salam patuo palawa imalop kato in imam pajamaa tumasbi sabab mayta kaya hatihan bukod kita ignoran diha kauman ini insambahayang insya dua sa sumagawa imakna niya saukat na yung imam ubos nagbihat tumambaris salam tumasbi wala day sab nang langi yung mga ulama di ka mo papagduahon sabab in dua mukhul ibadah utok sin ibadat marugal ka to in Allah bang kita di mga yu dua sa depende na to ka to mong ko pahigat-higat panasbi-nasbi kaw pangayo kaw pa Allah makna niya way sa jajiyari kato amo inlong ta pagpuasin sambayang jamaah dumoy imam ubos magad imamum inya tuway na parsok patata way na parsok patata wala na to simod pa amin pagtawagon sambahayang amit yung makna sin sambahayang as-salatu lughatan ad-du'a bang siya hasyara in sambahayang imakna niya bang siya hasyara in sambahayang maghimumungan siya makna niya magkaul siya maglapal siya iban maghinang siya makna niya magpiil siya ang kananing insambahayang indro kung lang niya hangpo tagto mga kamaasan aun dato kabunalan niya lang niya nabahagi pa to amunain qalbi fi'li qawli tapong makna niya aun hinang sin atay hati sin qalbi aun hinang sin atay aun hinang sin dila aun hinang sin baran malangkum niya to into pakarajaan hati sin qalbi hinang sin atay unin hinang sin atay hasambahayang amunain an-niya amunain niyat mahang nasa kam magpakarungog bang bukon dito mga kagimbahan na kapupuan minsan nakagimbahan biyaw na educated na sila way nang karungan mo usalli pardal isya'i o pardal jum'ati sabab may hatihan nila na educated na sila inya to hinang sin atay jukup na in kumabtang kaniya amunin atay
Sabang mo kabtangon pa, makna niya, kiyawa mo inhinang sin atay, hikato mo na siya pakauli, pahinang sin, amin maglapal siya. Yato, at inyat hasambayang, inyan hinang sin atay. Amurasan, hiyaros si mga sila ulama, long niya hikabtang siya, niyat, manjari hipalahil, amin niyat hapag-hajj. Manjari hiswara. Amin ka mo nakalabay nag-hajj. Kamu syekh mag-haji, mursyid, amin mag-guide ha mag-haji. Makna niya, manjari na mo yato. Ibayta ha jama'a bihaini indak busin niya niyat sin hajj. Akad ka mo. Mang impag-hajj ta, sumud kita pa Makkah, ibutang ta na mag-umra, labbaik umratan. Labbaik. Bang hajj, labbaik hajjan, labbaik. At naman jari yato, sabab supaya yato matarang ha jama'a. Supaya matarang jiyar yato si mga ulama, higawa atau hilafal impagtawagon niat. Sa hasambahayang di. Ikaruan niya, makna subay hipagkaul siya, subay hibitsara. Misang kau ma'mum, ubos magpatiha in imam, magpatiha kau. Sebab aun dalil. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Atin maitong wayrun sambahayang sinhambok Muslim apabila way nabasa niya in Fatihatul Kitab. Maitong lang niya way way sala niya, way sambahayang niya. Sab kalagihan subay kita magpatiha. Ang kanay mag-imam, karungan ni mag-imam, ubos siya magpatiha, himundong siya pila second niya. Pila kasasaat, makna niya supaya makapagpatiha imam niya. Aw ni sab imam di na. Di na sebab may talong niya bangkaw lang niya magbasa Quran atau magbasa Fatiha, yaon nagbabasa ayat in imam nasulang mo in ayah. Aw satu dalil fa idza qara'tal wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Apis ini supat niya. Wa ansitu la'allakum turhamun. At apabila long niya mabasa doon kanyo in Quran atau basahon sinhang kataon na kanyo in Quran, suway kamu dumungog, suway kamu tuminghog. Ada kala murah-murahan atau murah-murahan in kamu kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amitin dalil ang kanato hati na in imam dumil siya biya pila sa saat yaon, labi-labi na haram, magkaw magpakat to, atin na ubos magpatiha, in imam sin haram, malukay siya, tiyo-tiyo, ampas siya mas sa aya. Yato. Atin na hipagkaul siya. Damikian, imakna ni hasyara, bukunhat, data akwalin, wa af'alin. Magparagbos hinhinang. Di manjari yung kuhatas mo tol mo ubos magbang magrib long simbagay mo long ta ay ubos na kami nagmagrib may takan way nagsambayang ay way na tas mo tol sadya ako nagsambayang nagtapakol sadya ako yato di manjari atin abang kau makusog makasayway sala mo way uddur mo makna niya subay kau tuod subay magruko sujud kau sabab amiyat tindagbos hantang sin sambahayang tumindog rumuko sumujud. Nasari na bang aun sala niya? Amin, biasa parati mga asmas, masakitin tuhod, di na makakuan, atin na mag-isarat sadya siya. Amin, tumtumun niya sadya, yung pagruko niya, minsan umandukin unia. Sa kalagihan niya. Wa muftatahatum bitakbir, demikian makna niya hasyara, subay siya ukabon sin takbiratul ihram. Amin lang niya, ubos kau magniat, Allahu Akbar. Atin niya in lima mo haot hataasan simpusod mo ayaw sa jay sab hababa simpusod di eto man jari at mana hata simpusod ato timod hapusod ato makataas-taas ayaw sa jari isa bataas batang liog mo makna niya subay siya hipaguno subay siya hiangkat in lima damikian tumindog rumuko sumujud wa muftatahatun bitakbir makna niya ukawon siya sin takbiratul ihram makna niya hasyara serta long niya wa muftatamatun bitaslim majukup siya masampurna siya in sambahaya amoy pagtawagon salam patuo iban salam palawa
Sa insalam patuo inyaon rukun, insalam palawa inyaon bukod na rukun. Mangsaupama ibutang tana biya sa parati aksidente ta kaingatan, biya mga hibutang tana gimuwa innapas harap pababa sa naubos na kausumalam patuo in kaybanan ulama makna niya lang niya sampurnain sambayang mo. Sabang sa upama ko nagdurwa-ruwa, hari kau tud mabaya kau tay maon, manjari rato pag udu ko pag sambayang kau balik. Allah alam bisawab. Yato in makna sin sambayang. Mari kita pahikmah karayawan sin sambayang. Uno baha insal silaha Islam in sambayang. Uno baha imbiya mga karayawan sinsambayang haaga masin Tuhan Rabbul Alamin, labi-labi na hamasa sin Rasul sallam. Muna insambayang hakatan ibadat amunan impanagnaan biardu sin Allah subhanahu wa ta'ala pa rasul niya, pa ummat niya, pa ipon niya, pa ummat sin Nabi, pa ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pa na pardo in puasa, way pa na pardo in zaka, wala pa na pardo in saum atau in hajj, sa sumagawa in panagnaan piardo sin Allah amunin ibadat sambayang. Serta minsan sa upama piardo siya sin Tuhan Rabbul Alamin, biya sa parati wala siya piardo hagin lupaan, biya sin Makkah atau Madina, hauno siya piardo sin Allah, tiya abit niya, invite niya in hambuk pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya pag isra niya dinha Makkatul Mukarrama pa Masjidil Aqsa, sambil piya pag mi'raj niya dinha Masjidil Aqsa, mao pa palangit dunya sambil haliyo simpitong lapis langit di magpakpasidratul muntaha. Dito niya piardo in ibadat sambayang. Kita ani makatemang Quran. Haliyo pa simpitong lapis langit. Makna niya matan amin sa halka ibadat amunin sambayang. Dito impanagnaan longta atau dito intampat kapardo kanya serta hasal sila sin Islam amunin kapag mi'raj sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hati ni hakatan ibadat amunatun inuno amin panagnaan piardu sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban amunato in tagna piardu sin Allah hamaipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insar sila niya in panagnaan amin kapardo kanya amin diak pialuto sin Tuhan Rabbul Alamin ha Rasul sallam, serta hinduan na siya sin hantang biya din pag-ibadat, biya din pagsambayang in guru niya amunin Jibril alaihissalam in panagnaan kay man waktu pag naog niya pababa bang akway na lupa langit hikaunom yaon ni Nabi Musa alaihissalam, tiyawag siya si Nabi Musa alaihissalam, mangbiakato karikaw ya subon niya unim mangbiakato dia akan sintuhang kaymo amunain ibadat sambayang. Pila waktu lang niya piardo kaymo ibasin ummat mo kay man waktu lang na irji ila rabbik, balik kau patuhan mo, pangayo kau pakuan in kay man waktu ini sabab mayta di yang kagausan sin ummat mo. Nagbalik in Rasul sallam patuhan Rabbul Alamin sambil nahinang siya pakauhaan taglima, nahinang siya pakauhaan taglima, nahinang man siya pakauhaan taglima na naog na yung Nabi tiyawag niya magbalik. Long niya biyadiing mangbiakato kaya hilangan kaya kulangan dalong niya kaya ragdagan dain ibadat sambayang piardo kay mo iban ha ummat mo. Long niya hoon nahinang tunga kauhan taglima, long niya irji ila rabbik, balik ko patuhan mo, di yang kagausan sin ummat mo. Nagbalik in Rasul sallam haw po unta na nahinang 5 waktu sambil beitaan siya sin Allah in 5 waktu piardo ko kay mo iban sin ummat mo, di da mahagin intong bas niya mabiya da sing kay man waktu. Pag naog niya tiyawag siya magbalik si Nabi Musa alaihissalam, mangbiakato ya Muhammad ya Nabi Allah, pila piardo kay mo iban sin ummat mo, long niya 5 waktu rakuman, 5 waktu rakuman, long niya raji' ila rabbik, long na di na ako magbalik maluman na ako.
Di na ako lang niya magbalik, maluman na ako. Cukup na ini. InsyaAllah, kakausan ko, iban kakausan si mga umat ko. Makna niya, asal sila sin Islam, dito na piyardo, insang bahayang hatampat sudsi, haliyo sin pitong lapis langit, hasidratul muntaha, serta doon na hasal sila sin Islam, amin waktu kapardo kanya, waktu kapag mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyayaon, hikarwa din ha mga hikmah, in ibadat sambahayang, amunan isab impanagnaan, hisabun bistahun sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun ni hadlaw kiyama. Hari na maasubo in puasa, hari na maasubo in tungbasin zaka, hari na maasubo in tungbasin sadaqah, hari na maasubo in kataan katungbasan kakahinang sing kita manusia di dunya sa unoy panagnaan asubuhon hisabun sin Allah haipun ni hadlaw kiyama. Amunin sambahayang, amunin sambahayang mga tuan. Dalil mahugot bi'itaqatu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in salahat salahat sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. In panagnaan lang sin Nabi hisabun sin Allah subhanahu wa ta'ala din hakatan atawa mga ibadat sinipon sin Allah amon ang ibadat sambahayang. In tagna hisabon bistahon ha adlaw kiyama din ha mga ipon sin Allah amon ang ibadat sambahayang. Amo yan makatimang Quran. Apabila insambahayang, apabila dumayaw o marayaw insambahayang sing kita diha dunya sambil pa adlaw kiyama, makna niya malangkum niya ingkatan kakahinan sing kita manusia, malangkum niya maraing kakahinan sing kita manusia. Biasa parati in kita diha dunya nag-ibadat aon pagtatawaan sing kita, aon pagtatawaan sing kita pakanya ha adlaw kiamat ukabon niya tukatan pag-ukab bangsa upamalong niya impag-ukab sin ibadat mo blanco siya hawayloon niya hadis kud siya makna niya ayaw mo ako taksila imbaran mo sa sumagawa apabila pag-ukab sin amin lang tambusa mo at waluluunan sin ibadat mo hipo sin tumbas iwan biasa parati wayroon masahawi akon imamo kimugdan impag ibadat mo labi-labi na isang bahayang mo pamudji kaw iwan pagsukur kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makna niya amo yan intagna hisabon sin Tuhan Rabbul Alamin adlaw kiyama amo nin ibadat sambahayang. Na apabila dumayaw isang bahayang mo maghrib imbasahan niya in khusu niya in katanya to maakad mo demikian pa isya pa subo pa juhur pa asar makna niya insyaallah tanto na sadya dumayaw in katan kakahinang ta sa sumagawa pang isang bahayang ta zuhur pag asar wayna maghrib pag isa wayna subo wayna zuhur magbalik aon makna niya tanto na sadya inyatto wala yatto imamu wala kimugdan hasara sin agama atawa hibutang tanan nagsasambahayang nasadya kita sa sumagawa inhalawm atayta yaunda hagwa yaunda pag-usaha yaunda anak asawa makna niya demikian itong si mga ulama hawakto ko nagsasambayang habihat to na ragbus niya batal insambahayang mo manjari mo balikan ang kanayang bangkaw magsambahayang makna niya subay tuod amo makna niya in khusyu mo hapangatayan mo makna niya amin hibutang tana makibad siya sa hibalik mo siya matto mataod hibal halom sambahayang makna niya way khusyu niya mataod hangad dumol niya way khusyu niya biyarin supaya tumutok in khusyu hasambahayang ingkatan bawasahon mo bang aun dapat hatihon mo ingkatan suksukon mo hatihon mo maksud mo supaya sadya humugot inlang pangatayan mo patuhan Rabbul Alamin imiyang ka Rabbi firli warhamni o Tuhan ko ampun na ako
Oh Tuhan ko, kaulungi ako. Makna niya kihatihan mo imbiasa mo. Doon mo hakaiwanan ulama long niya pagpatutog sin khusu hapangatan si manusia amin ingatun niya hatihon niya imakna simbiasa niya. Atau bang ang basahan nasabot ha ayat tungod pa ni'mat atau pa surga biasa parati kumuyag matinlong pangatayan mo. Basta pa maong masabot ayat tungod pa alab makna niya biasa parati mamidpid ilong pangatayan mo. Mahinang siyalong niya khusu hasambahayang imbihat turagbos niya. Pa impasadat salatuhu wasadat sairu amali. Apabila kumangi insambahayan si kita manusia dain ha pagniat ta dain ha basahan niya dain ha maksud niya uno-uno na bihayan kalukusan na sadya siya magsambahayang atau yung pagsambahayang niya pagpakita kita ha manusia supaya siya kapangandulan yung pagsambahayang niya magpakita kita ha manusia bang ibarat mga nakura magdaragan ha kauman supaya siya botohon imakna niya inyat to bukom mariyaw sab hinang sin mga sila longta do kaing agama hinang sin sila amin longta amuin magpakita kita magparungog-dungog imakna niya bang kau mag-ibadat sibo daw ay tao ay mataod-tao ini ikaw imaksud mo nag-ibadat kau po Allah subhanahu wa ta'ala na apabila habihat turagbos niya makatimang huran tanto na sadya bukon na mariyaw ingguwa sin ibadat sambahayang tahadlaw kiyama. Hikato din ha mga hikmah din ha mga karayawan ibadat sambahayang akhiru wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ahlihi aw li ashabihi din ha mga hikmat hikato na sabot amo yan in kahinapusan wasiat bin sin junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ahli niya ha anak niya biya sin Kang Fatimah radhiyallahu anha sabiaon nakaalop kaniya sung muy pahukom sintuan in Nabi ha mga sahabat niya uning kahinapusan nasihat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salah 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 wa ma malakat aymanukum sambahayang 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 makna niya ya Fatimah ya kamu sahabat amin nakarungog habihaon last nasihat sin Nabi kanila tilusahan niyo to ditindog in sambahayang tilusahan niyo to ditindog in sambahayang hinangan niyo to in sambahayang 5 waktu wa ma malakat aymanukum iban hisyo-syo na inkiya mimilikan kapag bayaan sin 5 niyo makna niya asawa niyo ahli niyo kampung niyo amin kapag bayaan niyo makna niya daakan niyo tuod in ahli niyo atau in anak niyo asawa niyo karena hitindog in sambahayang kahinapusan nasihat sin Nabi wala siya nagnasihat uno-uno sa sumagawa bagbugin niyo in ibadat sambahayang hinangan niyo in ibadat sambahayang biasa parati panagnaan piardo sin Allah sambahayang panagnaan hisabon sin Allah adlaw kiyama ibadat sin manusia sambahayang kahinapusan nasihat sin Nabi ha ahli niya iman ha mga sahabat niya amunin ibadat sambahayang kita mga katimang huran bang tabi ako urulon in kisah in salsila panagnaan piardo ibadat sambahayang panagnaan hisabon ha ibadat sin manusia sambahayang kahinapusan nasihat sin Nabi sung siya muhi pahukom sin Allah sung siya nawapat ibadat sambahayang damikian hakatan ibadat mahunit maig ha manusia amin pagtawakon siya akhiru naqdan min ibadatin nasi as-salah mahunit maig din ha manusia mapapas na ingkatan hukuman sa sumagawa mahunit mapapas din kaniya ing ibadat sambahayang unin dalil niya hadis din kan Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latanqudanna urwatal islami urwatan
falamma inqadat urwatan tasabbata an-nasu billati taliha wa ulahunna naqdan al-hukum wa akhiruhunna as-salah. Rawahu al-arba'ah. Akad dari to Imam Daud ibn Hakim. Unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matan insan bahayang mahunit atau maigden ha manusia. Dalil hadis din kan Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Diungog kulong ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagbitsara siya atau naghadit dia. Tantu na sadjalong niya sung dalong niya mapapas in hukuman sin Islam hamano siya sa sumagawa in hantang pagpapas pag-ig din hamano siya in sara hukuman sin agama urwatan makna niya inut siya law sin Palawan amat siya law sin Tagalog dahan-dahan siya at na maig din ha manusia sung dalong ni maig atawa kabutanan si manusia in hukuman sara sin Islam sa sumagawa inut siya bukon siya bigla bukon bigla at na inut bang ibarat pagtamong biasin sa parati bang sa Fatima bukon talong tabi sa buton hinangon dalil sa aun jumato kanila habihay ni ragbus kakitaan mo matarakuman yung pagwaon niya sabab sim namugbog siya yung pagtabon sin aura dia akan sin agama dia akan sin agama wajib siya at inabang paamuhon bayho iban sin lima amuram bukon aurat ha babae so aun habang sa Fatima katay manghuran barakallahu fihinna mata-mata nila rakuman sa sabab sing kalam masin pag-iman nila pilay bulanda pagkita mo kaniya wayron na tawon sin bayho niya makna niya kimo ni pamugbog niya kakitaan mo na yung bayho niya maluag pa'y sabing pagtamong niya pagkita mo magbalik ka niya naignain tamungon maluag tamungon masigpit sa masipaysab nagtatawon sin liog niya pagkita mo magbalik pilay bulan masigpit na yung tamungon niya kakitaan na yung liog niya makna niya dira kumanon niya imputuson niya pagbalik kita mo na siya o ikaw na ba ni ini Fatima ikaw na ni Zainab long niya ako na nagpis da kuman biya sa parati amin aun sa una kikita nakataan why na nag-t-shirt da kuman siya nagpantalon siya masigpit ikaw na ba yan long niya ako na Masya Allah may tayan na bihayan sabab may ta asal kari asal lidi kapag inuyuhan si kita manusia asal biyay ta sin Nabi latangkudanna urwatal islami urwatan sung da mapapas kabutanan si manusia in hukuman sin Islam sa sumagawa in tabiat niya biasa parati inut siya kita mga kausukan bukon ta pangatak sabuton ta sadya sabab may ta sara hukuman biasa parati usog pati asawa nag-asawa siya aasawan niya sin kabudyang kasubol niya wala limugay ibutang tanan dahil siya umuka siya lisuan na kasiya atawa uno ka nakita siya sa bambuk Fatima malingkat babae iasawan niya sabtiyay masya miyayan kaniya makna niya hakato usog kamatauran hakato usog hindi ko na kayo kapon bangkaw ta asawa na mahunit mag-asawa ikarwa mahunit sab nagtalikaw sin ahli mo nagtalikaw sin anak mo nagtalikaw sin kawianan mo biya din na ba bang ako mag-asawa ando hiinda hiuto bang kapasaran ini biya rin yung pagtalbi ako kaniya bang inasawa ko yaon tabiya katos tabiya kulang panghati aga makabayan di ako maigdeng kaniya dito na sadya kapasaran ko na sumanggaw kita
sa tabiya katos tabiya bang muyang kiya tagnaan imasawa kau hikarwa magaan na kay mo umasawa hikato minsan inhikarwa ako mahunit sa hinang mura inhikato maluhay na kay mo inhikaupat magaan na kay mo bang hikabu mahunit mo hibutas bukit butasan in asawa mo poon sa hikabukit mura biyari inay nasawa hikarwa hindi mo kagausan butasan minsan ina first wife mo kagausan mura taykuran biyari inay hikarwa kari asali sabab may ta asal biyay ta kato sin nabi in hukuman sin agama inot maig din naman siya urwatan ati sin urwa mang ibadat tamungon inot mahubo din kayo unimbita sin nabi palamang qadat urwatan tasabbatan nasu billati taliha intabiat si manusia apabila long niya kabutanan niya na atau mahinan niya na imparkala haram biasa parati zina nakahinang siya zina ubos niya ng zina tabi ayaon timangis astagfirullahaladzim mong pamasjid nagtahajud nagsalatut tauba una sambahayan niya tahajud di ko na pagbalik-balikan sa kalito at pilay bulan harukain kauman siya yaon na isab sabab may tamakaan na kaniya sab na hinang niya na imparkala amin piyanglangan sin Allah so bukon na tumahunit kaniya balikan niya ikarwa ang kaning mga sugarol tabi agatos tabiya imaghinang mangi aw wakto masaggaw sila masaggaw sila long ni magbalik na saan sa mga anak to kanila yung lima nila kumuha magbalik tasabbatan nasu billati taliha makna niya apabila nahinang na si manusia manuy-tuy na yan kabutanan niya makna niya sunod-sunod na tag na maluman pa siya tumapok pag ibarat maginang mangi tumapok pagbalik grupo pagbalik uwi na luman minsan panis yung tao unin lang niya pakialam niyo kam bukundasin niyo impiyamina mo ini sin na muda baitaan sin amaon anak ayaw ba atawat tay manghud anak mo ba yaom biya na duka inain lupa niya duka inaragbos niya oy may pilak mo yung piyamin niya sin kusaon may tabang maubos dapitan niya pa masya Allah wa ulahunna naqdan al-hukum impanagnaan maiglong sin nabi amunin hukuman syara sin agama laun niya haram di dabayan ng kaminsanda sunnah labi na yung sunnah sunnat dayan makro rayan biya din yung haram wa ulahunna naqdan al-hukum impanagna ang maig din naman siya amunin hukuman wa akhiruhunna as-salah in kahinapusan mahunit maig din naman siya amunin ibadat sa bayan kita makatay manghuran makna niya balikan ko biya salawat impanagnaan piardo ibadat sambahayan imtagna hisabon ha ibadat si manusia sambahayan in kahinapusan nasihat si nabi ahli niya sahabat niya sambahayan in kahinapusan mahunit maig ha manusia minsan pabiya di maksiat niya karupangan niya yaunda siya si masambahayan hari na siya makasambayang 5 waktu alam ang kapito makaminsan jumaat sambayang kau mahipo in masjid jami sambil pagwa bang waktu mainu-inu kau minta tong kasapan 2 sabda sebab mahunit ya tumaigkan niya sarang nalong na di na kita makasambayang waktu-waktu minsan dakuman waktu 5 unin hati waktu 5 mari sila pa masjid biasin ini tabi agatos tabiya sumambaya sila maghrib isya subuh zuhur kinsum iwan sin asar ubus waina amit yung pagtawagon siya waktu 5 bukon 5 waktu mga kabataan long niya nagwaktu 5 ako amunayin 5 yato amin malam jumaat sambil kinsum tub asar waina siyo maghinang bihandag bus niya pagtawat kamo tay maundayan sintuhan sabab ibadat sambahaya sa aum palabi marayaw katan waktu katan adlaw kahakal salukay sim kawuhi mo in ikaw nag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala sa along sin nabi minsan bihat no mahunit maighamano siya unimbiyata sin nabi aunda waktu maigdan na manusia yati zamanun ala ummati la yabqa ala al-islam illa ismu wa la yabqa ala al-Qur'an illa rasmu dumatong dah umat ko imma salong sin nabi
in zaman in masa umatku way na makapin mag-agama haagama Islam buat malainkan pakanya imano siya nagdaraawa in kami Muslim way na sambahayan bang siya umapply uno na kumo passport pa mga NCMFO mayaon Muslim Muhammad pagpatiha kau imian siya unin patiha pag syahadat kau unin syahadat masya Allah di niya nakahatihan sabab nganda kuman amo natin beta sin Nabi la yabqa ala al-islam illa ismu wa ina makapin mag-agama Islam pakanya imano siya nagdarawa in kami Muslim sa murah-murahan bang nilalangon wala kimugdan wala imamu inyat to den hasasat sin syaitan atau ring kako bang aw kimugdan inyat to den ha amo ilong ta den ha wahis den ha Allah subhanahu wa ta'ala den ha Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan magsukor kanyo ang kana ako mabialo mamud sa biadag boss indila ko bukon na continue lialawag ko in amin lang tabi saltik simpag nasihat ko so insyaallah lumamod ako magnasihat diha masjid jami uno na room supaya magbalik in pamaham ko ibang magbalik saldik sindila ko magpatumtum haagama labi-labi na imbaran ko wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh